eya adea ache meni natio nyamia meni natio adea ache bia o Yes, Lord. sumpa first service adea ache bia meni natio da o se de bia ye body se da no bone dos wo da no My God. ye panyimfo se adea che ne atensem bone susu ayechi enti na sumpa first service ye sorry na ye na Awurade ase ne to demo no she Awurade sa Yes, Lord. Samre fa o smartphone no na like sumpa page no na share link no share link no ma afofro so entie bi Yes, Lord. and na me call MCR systematic press and na me chiachia one wa pamfo Yes. azuka bema e chiachia ma aya King David Accra e chiachia mo na no pay so na brother Philip Techimai one wa pamfo Yes. e chiachia mo so for Derek mo nyina e chiachia and now no pay onyankopon kania no eni enyina anim Yes. mekanya na eye oja fadum the offering say pillar of fire the dia na janenim free Misrim ebedu bosha sase ne so jojo My God. and no na anywhere nim and now no pay anywhere Lord. juma nim any woman nim Yes. akwanto so anywhere nim Yes, Lord. sa kanya ne na di asuafo nanim a enam so ma asuafo no so ya anwanwa adwuma and no na di Moses nim Aaron no nante Jesus. ya mekania ne nante Amen. ya mekania ene o manante Amen. nyankopon kania no ene wadwuma yefo nante Amen. ya mekania no ene wasafo nanim ena no pe Amen. ena no pe so ye ni David be ya adwene Oh, Jesus. enye ni pe nyina na anya ne sene ya anya ne Love you. secretary da bodwo moja de dia afurusane Oh. ene sabre ade achen bridge de bi abo abusua bi abusua bi twadwo ena no True. secretary da wa bodwo moja de o mu afurusane My God. se wahu adekye wahu adesanya Oh. Awurade ne wo ade ne yie Yes, Lord. iya ni David be ya adwene My God. me ka David ayo ohene David eni Jesse ba no ho asem na me ka kire ye nyina nyame asem so won Psalm 106 verse 1 and 2 in final Awurade ase Ose munyi Awurade aye. ose munyi Awurade aye Monna Awurade ase. monna Awurade ase Na oye. na oye Na nadoye wo na hoda. doye wo hoda Se hwan na obetumi aka Awurade maniniye. hwan no betima ka Awurade amaniye Na wama wate na yeye na nyina. wamanati na ye Amen. na onyankopon no wa adini ye ose amanyina ye na Awurade ase na nadoye e wo hoda ebia sabre otika mu abra samno wa adwuma mu ebia samre oda ompaso samre wa sore agosiesi o ma ho akosku oso dware me pese obi wa no manyamente one let God hear your voice open your mouth and thank God
Bye.
Jesus Christ. Ebia anopai ana wa free dey that sompa. Yes. Sompa first service. My God. Ebia anopai ana wotie sompa radio. Yes. Sompa first service. My God. Braye da otumfo nyame ase. Thank you, Jesus. Braye to dem nyina hye brada. Yes, Lord. Ene dia na rade aye. Obi hwe yen, obi tie yen. Yare ahodo anu diesie. Obi yare enru die. Enru ba ne de no. Enu kro ne de no. Aso ene ade chen yen. Ene dey ye ka ti asefo ho a. Oyade da ho nyina mu. My God. Wona mere ni nyina mu. Oda so ti ase. Yes, Lord. The tia ne nkutie nyina. Na no David kan Psalm 124. O se senya urade ne wa ya fa. Kama Israel enkai. Ene ma wo a wo hwe ya wuti enkai. Bie wa no na san da urade ase. Oya de ye no ne de ne nam. Abraham Nyankopon. Isaac Munyankopon. My God. Adom
nyame dada na ono na wama ho eda foforo yo ene anope ye chia yawfo ne yafo nyina yaw ne yafo ye chia chia ma Amen. ebra so se ye tie futu sem ai be gira so e de abompa ye asra urade ho moburu ho ade ye be bie ye twere sem no ko odifo Isaiah ngoma no etie duanan baako yimudu Isaiah chapter 41 verse 10 Osi ensuro ena no pai osi ensuro mene wo ho ema wakomantu na mene onyankopon shawden me shawden na enso meboa wo na enso mede metri ni nifa mekura wo so mede metri ni nifa no bekura wo amen. Amen. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I'm your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Hallelujah. Amen. Mo share mutie ene asem we na ye gira so e de abompa. Yes, Lord. Ene yes say Onyankopon no boafo. Yes, Lord. God is our helper. Yes, Lord. God is our helper. Amen. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the covenant keeping God is our helper. Abraham ni Isaac ni Jacob nyanko. Yes, oh. Apankurafo no Jesus. Ono ne yeboafo. Yeboafo. Eno obi hweye, obi tie. Osi ene mini aboafo bi. Yeboafo bia. Osi mini obia wo mabra. Obia Se wafa bia ni ho. Bia ni ho. Wa bia ni ho. Sabita. Ene me ka kire se o boafo. Yes, Lord. Ene me ka kire se o boafo. Amen. Ene sumpa first service se o boafo. Amen. Obi man so ho o boafo. Amen. Mesu krom ho o boafo. Amen. Obi se mabuhwe nyina yimiama. Yimiama. Obi se miama danfofo wona mabɔ nyina apaw. Obi se miama yemma yimiama. Yimiama. Obi se bema mabre no ho, oba mabre no ho, ene oyimiama. Yimiama. Obi se baby adure kura no onya ne ho a obeye ne ho bɔne. Obi se opeso kana no aduro. Nyina ne se oni boafo bi. Ene me se oboafo ene Ewurade. Oh. And no tin a bus on perfect services. So, as some I had the brown united say, Jayo holding in a mumma Na Ewurade beye. Jai wa money in rade. Na Ewurade beye. Obi share obi to say yade edinia. Jai awade ni nyinaa jai yade ni nyinaa jai juma say ni nyinaa jai umana say ni nyinaa jai ni nyinaa rade. Na Ewurade beye. Obi wo obi man so obi kuro so wase krata sem wase adwuma sem wase the credit hours no eswa ti say wase in krata hold wa ya twere no home offices no mo abegu ai say hanyan ya ni nyina mo mawrade na Ewurade beye obi se mfie no konenim my God obi se ma ware sem ma wo sem o se die and that's so yes my God and na wutie o se na so bibi ye Ewurade no yona na no abofo no bisa Sarah say ampa se wabo abrewa ampa se uniba na unyame na wo som no yes onyame dada na my God some perfect service Jesus so bibi ye no yona yes you never enunti ne Isaiah catch us and Yankopon say ensuro fear not I say Nyankopon no yes Lord also wow nyame bo obi anu pay amen nyame bo obi ahomachin amen nyame bo obi anadufan amen nyame bo obi mprempren amen nyame oye ya hu hia mu boafo yes Lord ya nya no enei
Also, or ye who him Powerful. Yanyano. Nyano. Ene. And the war when it does was where you said, baby, do it. My God. Yame or Yaren Safo. Amen. And Yariano Yame or Sa. Amen. Or send a man tap piano and Odia sa yarewa. And they be a friend all the way feeding out to our soul TV now. My God. A yes, some perfect service. Yes. Then the year culture in an answer Unyan coupon and no boaf. My God. A year some no every Isaiah chapters 41 verse 10. Also, so now when no Unyan coupon. Some or catch Israel for no. Emra na ofri Misri moko na atamfo don sound and e dia na sound. My God. And e dia na sound. My God. And obi hwe ni how na obi hwe ni man na somehow na obi hwe on the shebran baby akoduru na Jesus. And na obi abie adwuma na egu obi aware na aware na egu obi awo man na say and to hwe problem no hwe ni man no hwe adwuma no obi invest investment a wayan ekabia beto so and na osike nyina loko obi se menuama makofa no akofa ma shepa ba containers ahodo nyina o how ya ba ho. My God. Ya ni nyina mu mawrade Na Ewurade beye. and na adetoni bi o se wakwa adwuma frijuada ebesi ene ya wadai o se na bema bu o se ne store hokra wonko Onko. o se adwuma hokra Onko. if so okwa obanansansa. My God. o se kamia said na wotwukra eka na obo fu otogu ne kemu ka ofa okọ oba na osese a emo ano obi so o aye adwuma saa onika pere Dabi. o ye adwuma kura na ohu so enti ebeye kura adwuma no wo jai enya nko Dabi. nano Peter say ya ye adwuma Anajumuni nyina. labor all the night. O say ya ye adwuma anadwumu nyina. O say ya Ye nyahwe. Nothing. Aso Yesu say kan ko baby bi edo. Edo no. Yes. And ye can just say launch onto the The deep. San ko wonim. And to car no ko adwuma no. Amen. And me say sumpa service na ye first service no and ne bompa ye waso na ko adwuma mu ho na Ewurade a oye hyebre mu aboafo no nyame a wa hyew bo se orempa wo no orenya wo no and ne obeso mu. Amen. And afarefo and nyame beso mu. Amen. Ekuafo nyame beso mu. Amen. Dwadifo nyame beso mu. Amen. Obi tie okọ office ho abanjuma yeni ankrakra dwuma ho ye okọ obasi ana ne sua tata Oh. and now all the said there baba. Amen. Also one of the nisio gonya or the receive baby sha. And then Yamia Sama ye de bre Sumpa TV ahwefo Sumpa radio etiefo Facebook ni YouTube ni na ne se Ewurade ebeye jawo ha oni nyina mu Ewurade Na Ewurade beye. enti obie wano aka che Ewurade na no pay se so se wo nsuro na one ne Nyankopɔn so obeboa wo dia ene wo so ha oni ni wo so amande ni ni ene ya wadai I was some perfect services omwa wo omwa wo ye wa no na bomba ya My God, my Lord,
Jesus Christ. Nyankopon shropi. Amen. I was some perfect service in the soul. Yes. And then nye. And now what for nye. Dabio. And then suja for nye. Dabio. And then yamikro for nye. Dabi. And then nije anyhow. Nije niho. Aso me say jani nyine mu mawrade. Na erade beye. Mo Facebook no. Mo type e wo say I leave all to God. Me jani nyina mu mawrade. Or say I am Ishmoto. I am watching. Sana Aisha Dauda so Facebook no so. So and Ruth Asamoah e so. Ajua so jena so. Sabre monya den monya ni nyina moma Ewrade na Ewrade beye. Ye pompa ya kan che Ewrade se. Ewrade say ye how ni ya man ye no obeye dia. Ewrade emere ko. Ewrade enya ya ma ya tanfa enka se de Tumi yen. na no David ka che Ewrade se Ewrade enya yen ema ya tanfo. Yes, Lord. Ama ya tanfo anka se de Tumi yen. bi wa no ka che Ewrade se Ewrade how ni ma onyaawo. Ma onyaawo. Yes, Lord. Ewrade ma wa dance. Yes, Lord. Ewrade nyema. Yes, Lord. Ewrade kai wo. Yes, Lord. Na wa na do eseti. Oh, yes. Say oye boafo ya hunyam boafo. Oh, Jesus. Ewrade omo anopai. My God. Omo wa wie. My God. Omo anadwe. My God. Awo sam na. My God. Awade sam. Omo. Wadwuma sam. Omo. Sika sam. Omo. Apomo den. Omo. Onaye son. Omo. Basa. Omo. Homo sam. Omo. Ebushia sam. Omo. Cotton sam. Omo. Asase sem. Omo. Sukun sem. Omo. Abuafo no. Omo. Be one no bomb.
Jesus Christ. Amen. It's time to commit the whole day into the hand of God. Yes, Lord. Proverbs chapter 16, verse 3. Mebusemenankasa etidu insiano. Yimo emias ose fa unyuma she erade ensa. Na woshishe ye betim. Ose fa unyuma ose commit to the Lord. Whatever you do, and your plans will succeed. Hallelujah. Amen. And now to pay. Obiane na koma swade. Oh Jesus. If you appointment be. My God. Obi ma appointment be. Obi twen letter be anim. Obi ko ni nyuma so. Obi ko hospital. Ehe na wo ko. Obi tu kwan. Ene ye bom paye. Eja demu no we different wo fiba. Ade obi okọ akoye. At the ton for, mo amoko akoton, mo amoko akoton, mo de bebra denim, say another me different nshira ho, me fiba nshira ho. Yes, Lord. Rade makoma swade. My God. And rade yama. Yes, Lord. You wano fa demo no share rade nsa nyoma ukọ akoye no wo mo. O Yesu demo atrafa fo nyama pa. Yes, Jesus Christ. Amen. Yes, Lord. The be your body said dano. My God. Bonnet doors were done. Yes, Lord. Timpany for say, Sadia Chene and Tensam Bonia. And now deal with the air canon. Psalm 68, verse 1. Also, let God arise. Let his enemies be scattered. Let them also that hate him free before him. My God. Or say, Ma onyankopon sorry, Mama tamfo enshete. Yes. Na wana uchiri no
nyane n'anim. Hallelujah. Amen. And now your bompa say any evil agenda. Oboni for the jire to be a tia man, a tia ukro oyere, a tia wawankasa, a tia wejuma, and now they are chin, ubakona quantananso, a month for fear anymore, a month for numamu, a month for kushi, your sour shisha, dear beer and say that your bonnet call now, so that your bonnet was soon, upon sen, we break it out. Yes, Lord. Yes, some question. Let God arise and let our enemies be scattered. Be one say and now bonnet for the shisha, and a raso says, break it Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Hallelujah. Kasa another day. Me friend Shira, me friend Shira, me friend Peja, me friend Peja, me friend Munyam, me friend Munyam, Rade Kaime, Rade Kaime Mano, Rade Kaime Mano, Kaime Kuruno, Kaime Kuruno, Kaime Yireno, Rade Kaime Yireno, Juma Yefono, Rade Kaime Juma Yefono, Boy Yahopai, Rade Boy Yahopai, Masem, Yahopai Masem. Erade me jina kasa fidie so sumpa first service so ebom paye enanu pay obi bia o hwe yen o tie yen awo yade ene me fra yare sama Amen. ene nya ben sawo yade Amen. owu ahoma bia montete Amen. yare nchi homa nyina entem fro so Amen. ontime nante sore Amen. ti ohunade Amen. o Yesu demo Amen. obi bia o hwe yen awo tie ade obedie de obenom ene ayede My God. Erade a oye ocheso nyame Jesus. na onchema no so so Amen. ene oma waduane ni Amen. ene oma ontuma mfra Amen. onkai wo mano Amen. fresh bremu aboafo ma Yes. wa wadwuma egu wa wadwuma eye bisi basa wa woton ayento Jesus. ena no pa me bompaye Yes. me yimpaye ma My God. na woton ayento Amen. frato forma Amen. frato forma Amen. wa ope bi aton me frɛ ma Amen. frɛ dwuma ma Amen. frɛ de obeton na ma Amen. to so a ye beto Amen. to so a ye betua Amen. se me frɛ ma adwadifo Amen. wana ope bi ato awurade ma obi Amen. wana oton awurade twe atofo ma Amen. ena odi anigye bebe fie Amen. se bibi kata wadwuma no so a ya hyehyɛ bibi atia wadwuma na be di asafo awurade din sɛ no Amen. ena akwantufoɔ a driverfoɔ nyinaa
me the mo share radensa me fra passenger for mama Amen. a driver for me fra passenger for mama Amen. me bomb passenger nyame famo nko nyame famo mra Amen. na mo kanu ensei Amen. na mo be ko aba Amen. so mo tu kwa me dia kwento no share radensa Amen. sa mo ti play mo sa mo fruit train sa mo ti trotro mo sa mo ti mo anka sa mo ka mo My God. Erade ni mo nim Amen. Erade eni mo chi Amen. Erade mo mo chi dom Amen. so mo appointment bia Jesus. na mo nya ni pa ni ma dom Amen. nya nyankopon ni ma dom Amen. mo ya ban ya djuma mo ya krankra djuma Jesus. na mo different nya nshira Amen. fiba so nya nshira o yesu dem na ma bon pa kan amen prensa Amen. 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 nyankopon shira wo pi ewo Facebook nyame shira wo ewo TV na wo hwe ene radio na wo tie ebra so se me bieta for na atum na muntie ni yese na wo twi nyina ya bompa ye bieta for no tuma na ya bompa ade ba ko nyankopon san hia eye ya dance enti ene ye sompa first service so adanse mo amoforo sompa first service anyame aye bibia mamo no mo be frɛ na mo de mo dance aba na mesrɛ sɛ wo frɛ eye wo TV no ana sɛ wo radio no wo be lowa no ana sɛ wo be dum no kura na wo be firi ho sɛ na be ya wa dance no ahwɛfoɔ ani etiefoɔ so bɛte na no nipa na onyankopɔn Yesu ba na sana Yesu sana yade ewo garadasi fo asase so no ɔka kyerɛ nso ɔnkɔ na ɔmfa no ho nkɔ kyerɛ na busua na ɔnka de Awurade ayɛ ma ne nyinaa enkyira foforo na ɔkɔhyɛ ase wɔ de ehemfa Decapolis na Decapolis means 10 city na kyerɛ o chinchire de dase o kan Luke chapter 17 so akwatafo du no Yesu bisa sɛ enkro no wɔ he na kyerɛ adanse ya de Nyankopɔn hia enti sompa first service nyame ayi bia ma wa na wafrɛ ɛno na woka enya fi no de kɔ wade ena bompa ma me ye ka de Awurade Nyankopɔn ayɛ ye wia empa ye bi opese ye boma ofra me ne me team ya ye krado sɛ ye no be bompa numbers no mo amutie radio no nti eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 and 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89. yeah be a line to praise God. Hallelujah. Can take Udini baby or Casafri na Dena Radia Yama or some first service. Daniel. Daniel yet you. Now the catcher say me police more quainty. Mumpire mamma. Now, Miss Sola, my TBA made me dimuchi and you may sorry and so. Me no one any TV in this. Now, a radia I be bring. Look, I know. Me kan mo se Awurade bɛyɛ nti me bɔ mpae di mochi na Andrea me kɔ me yɛ mobile money adwuma nti me wɔ hɔ na NDC mpanimfoɔ no baako de ka ebesi adwuma no anim hɔ no frɛ me no bi sa me sɛ me to police form ne bi na me sɛ an no sɛ ɔmo hia me e kan sɛ me mfa me particular send no ɔmo hia no on kan at that moment na ɔkasa na hallelujah amen. When your friend say a friend shebremu aboafo a destiny helper a radia you help ma e de nyama ra be de wo share radensa a radia wa hyenyu papa se no a radia ye MPP breso enyame ye hello papa hello papa ensi hwa o nipa ne giko wie ye no ade a chin ye na Baako so a secretary Western North. No so aba say me particulars na me send man na ono so forwarding corner or mu pese o mu family. Hallelujah. Na onyankopon ama wanya nipa eni ma when is favor
from men. Nyanko me do share radensa. Nyame a wa hye nyuma papa se or the bekwa wiye. Amen. Amen. Mama mfa ofoforo so eye sumpa first service adanse. Praise God. Praise God. Hello. Hi. Udini baby okase furu na dia na rade ayama was some perfect service. Ye went to man as a sambrabium. Praise God. Hallelujah. Mami udini baby okase free. Na dia na rade ayama was some perfect service. Me pacho. Kasa uye ti. Me pacho. Your friend me ma vaida. Me wo bugoso. Bo Kasama Vida Bogoso yetio. Vaida. Me radi ayama no. Me baby pejuma. I want mine simu. Me catch your bomb pie, mammy. Yes, you are dumb when near Guma and the oil Guma. Hallelujah. Hallelujah. Ma Vida, Ovaneti Megura, say Chumanum, made the shell condenser, a rather mono by now on Yanakasu. Yes, demo. Amen. So my first service in Yami yet Chuma. Praise God. Hello. Can't take a Udini baby okase fru na dia na rade ayama so perfect service. Hello. Praise God. Oh, can't take a menton come. San Frebium online actual San Frebium. Your friend Rose. Kasafri krapa. Na kasafri krapa. Ye fi se minimum ye adwuma no. Minimum ye adwuma no. Adwuma ko ya empire bono na. Empire bono minimum shempa baase no. Minimum shempa baase no. Ye ntikra shempa baase no kwa de danchei. Awurade aye nyina manne. Hallelujah. Awurade aye nyina manne. Hallelujah. Amen. 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 So first service erade ye nu mama. Also so my memfa for praise God. O went to me nyina so. Praise God. Praise God. Oh, menton ka ofia ujira so. Papa, For Christ o. Odini baby okase free na dey na erade ayama was some first service. yeah, because I'm especially was the rest Mo. I'm not kita kumana. Yeah, menano me ba. To see the young people room. So it's me the pomana to form. Hallelujah. Hallelujah. Get the right say. It's me nante kama. Ultimately kama. Me jira dance say wo kuta poma. On so the poma no e better form. Amen. Me wo share Yesu mojem. Erade de wa hwere wo apomoden ne mu bia rade fandom. We are de mu nyina nyame fandom. Amen for. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fro na de na rade ayama oso Papa, so imagine me kasafri kumase. No, no, so some pa I pampa bi ase. Awurade ayama dum baba our America, we start contractor me a because na me ni mo so first service me ye juma because be our America our kratai me the share radensa be assessor onya na de buga busia nyame fantom. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fro na de na rade ayama was some first service. Me Jimaima and me kasafri nkawe me me ba picture to radio no so no ya akra bone pa the say nyankopon adom wasesa no nya me de ne sa aka so be kwa sorry. Hallelujah. Nya me no wasesa no bi aka bia urade beye. Amen. Amen. Our first service nya me ye adwuma. Praise God. Praise God. Ujira so. Praise God. Dano kakra. Praise God. Udini baby okase free na dia na nyame ayama was some perfect service.
Sabre dia ya adanse dia bere ye wia ye be bompaya ma amemfa ofoforo. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasefre na dia na brade ayama osompa first service. Abamba chefre me kria kasefre obu akwa. Oba kria Namo kuinga sibona juma saikwa butifi. Ina katin pabulu na bompa. Niko juma ni ya wana mashini nikutanko abe 16. Hallelujah. Hallelujah. Sompa first service nyame ya jome du kunu no ne na juma ye fo no shewra densa wo Yesu demo. Amen. Amen. My father, last call if you say that Brenda, praise God. Hallelujah. Udini baby free na dia na Mr. Wabunchi. Mama accident in the 13 years. Now in so for the use of intensity crazy so and then hallelujah. Now about me that's what I saw America. What was Matepa. Awurade me bompire ma wafuna. Accident 13 years. Awurade koswa ma wa pomoden. Oba no wa America so nyame mfa ne sanka no wo Yesu demo. Amen. Yenti me mfa ofrafo bia fi say ye de mre na ye adwuma. Mo mo pese ye no mo bompire no. Le lines na go TV so de ofre ya ye sori a ofra ye no ba bompae sa so de ye kai wo se enne ye counseling ye mame na wonti me nante wo de puma be piem wo asolu fi hawo na ayare ho sem aso enne wo se nyoma ni bi so ya namotuo enne cancer ye from anopa no sei sa ko si se awia dumienu bona o ha nipa doma wo ha bia no ye behwe obibia nyame nhira edafia da bia ye mpa bo kese e wo sida worship center ye lines ya o bibia ofra obisa ye no beka ho asem nyankopon nhira na onya wo kese fa ho hye so mpa first service mu na erade ebeye peja o phone ana wunsu ade bi opese me bosom pae obi bi a wa pagya ne phone me bom pae se ade bi o hwe ni mu kwa se ya email no ye test no erade manesanka ma yemfra no ma yensene no the order ne ba photo ato ne TV enim ne radio so the order ne documents the wa pagya ne nsuo me hyenya me tumi ne nyame ahoden se mo wure me fra dance ma wo Yesu demo. Amen. Sabre de yako studio bi na yakofa no nsia kase bono abro enti me jamo ediama MCR systematic press se ode yebeko nyame hira se ojonie. Have a good day. Bye bye.